Isabu mriango ahiri Aisraeli manapambwa kulingana na nambari zao kambini. Bwana akinena na Musa na Haruni akiamba, Aisraeli mandapiga kambi kuridengereka hema ra matungano kure vichache na rohema, kila mwenga andaimaho henye bendera ya kwao. Ariahu mandiopiga kambi mwambolero adzua mandakalani alume avikosisha kambi ya Juda. Mandapiga kambi chini ya bendera ya Juda. Mubomu wa kikosi cha Juda andakala Nashoni mwana wa Abinadamu. Kikosiche kilichotawalwa kina alume 1,000,000 na magana mahandahu. Mandatuiruza ni kikosi cha hatua mbali ya Isikari. Na mubomu wao andakalani Nathaneli mwana wa Zuari. Kikosiche kilichotawalwa kina hatua 5,504 na magana 4. Mandatuizwa na kikosi cha mbari ya Zebuloni. Na mubomu wao andakalani Eliabu mwana wa Heloni. Kikosiche kilichotawalwa kina alume 5,500 na fungahe na magana 4. Bai atu osi mariotawalwa kaiza kambi ya Juda kulingana na vikosi jao makalani alume 1,000 na 86 na magana 4. Atu hao ndo mandio tangulia kwenda upande wa kwa mwaka kundakala na vikosi ja kambi ya Rubeni vindapiga kambi chini ya bendera ya Rubeni. Mubomu wa kikosi cha Rubeni andakala Elizuri mwana wa Shedeuri. Na kikosiche kilichotawalwa kina hatua 4,406 magana 5. Mandiopiga kambi kutuiriza na mandakala ni kikosi cha mbari ya Simeoni. Na mubomu wao ni Shelumieli mwana wa Zurishadai. Kikosiche kilichotawalwa kina alume 5,509 na magana 5. Mandatuizwa ni kikosi cha mbari ya Gadi. Na mubomu wao andakala Eliasafu mwana wa Dueli. Na kikosiche kilichotawalwa kina alume 4,500 magana 550. Bai atu osi mariotawalwa kaiza kambi ya Rubeni kulingana na vikosi jao mereni hatua 1,151 na magana 450. Mandakalani hiri kuuka. Mandatuiriza kuuka na Alawi mandio kala madza vitsukula rohema ra matungano ao mandakala kahikahi yajo vikosi viri ja mbere na vikosi viri ja nyuma. Jo vikosi vindauka kulingana na jo vilizhopangwa ho kambini. Kila kimwenga kindakala chini za bendera aye. Mutserero wa dzua kundakala na vikosi ja kambi ya Efuraimu vindapiga kambi chini ya bendera ya Efuraimu. Mubomu wa kikosi cha Efuraimu andakala Elishama mwana wa Mihudi. Kikosiche kilichotawalwa kina hatua 4,400 na magana 5. Mandatuiruza ni kikosi cha mbari ya Manase. Mubomu wa kikosi cha Manase andakala ni Gamalieli mwana wa Pedazuri. Na kikosiche kilichotawalwa kina alume 12,000 magana 2. Mandatuirizwa ni kikosi cha Benjamini. Na mubomu wa kikosi cha Benjamini andakala Abinadani mwana wa Gideoni. Na kikosiche kilichotawalwa kina alume 15,000 magana 4. Atu osi mariotawalwa kahiza kambi cha kikosi cha Efuraimu kulingana na vikosi jao makalani 1,108 na gana 1. Mandakala hukuuka upande wa pavuri kundakala na kambi ya vikosi ja Dani vindapiga kambi tia bendera ya Dani. Mbomu wa kikosi cha Dani andakala Ahiezeri mwana wa Amishadai. Na kikosiche kilichotawalwa kina hatua 10,602
na magana mafungahi. Mandatuirizwa ni kikosi cha Asheri na mubomu wao andakala ni Pagieli mwana wao Kirani, na kikosiche kilichotawalwa kinatoa 40,000 na magana matano. Mandatuirizwa ni kikosi cha mbari ya Nafutali na mubomu wao andakala ni Ahira mwana wa Enani, na kikosiche kilichotawalwa kinatoa 53,000 na magana mane. Atuosi maroto ala kaweza kambi ya mbari ya Dani ni atu 1,000 na 50 na fungahe na magana mahandahu. Ao ndo mario magana ga mwisho siya bendera ya kwao. Ao ndo Aisraeli mario tala na nyumba ya babi zao. Jo vikosi vyosini vilivyokalamo kambini mereni atu 1,000 mahandahu na tahu na magana matano na 50. Elao Alawi kamatalirwe bule hamwenga na anzi yao hewe Bwana arizholagiza Musa bai o Aisraeli makihenda zhosi Bwana arizhomlagiza Musa. Vizho ndo marizhopiga kambi na ndo marizhouka osi kulengana na kolo zao na nyumba za babi zao. Ni hayo tu.